Znači da mu vičem friendly, come in. A? Da ih zbunim. Neće oni znati imena 100, brate. Ne. Ajde, malo fora. Come in! Sad su se čuli zombiji, brat. Lažiš. Znači morati ti da gnjuriš, brate, i da čekaš, brate, eventualno neko sranje. Ajde, dođi na moje mjesto, moramo četu, brate. Da. Evo. Ma da ih ovi zbunjuju stalno, brate. Ali dođi gnjuri, makar mi otvorimo ulicu. Ajde, ne prdi, nego. Gnjuri, zabije glavu. Reci kad to... Pa da, brate! Imam zapravo... Čak nemam ni ceo okvir za pištolj, imam 5 metaka. Što ti, brate? Ja. Zombi ti je tu, brate! Koljem ga, brate. Koljem stoku. 3 minuta do resteta. Ta! Brate, komšinić će da te biju zbog prega. Neki glas ovdje. Šta je ovo, neki okviri jebate? To sam ja bacio. Dijemane, brate. Utočavaju u fire station. Come out of the fire station! Come out. Come out of the fire station now! Čekaj da zatvorim kroz. Čekaj. We are zombies, we want to kill you. Gnjurej, brate. Ja, opet! Gnjurej, bre. Kaže, brate, gnjurej! Gnjurej. Kažem ja, u side channelu, brate, vidi. Come out! Come out from the fire station. We are zombies, we gonna eat you, motherfuckers. Evo neki beže od fire station. Ne, neki baje pretrčava fire stationu sa gornje strane. I još jedan, brate! We're in fire station. Fuck off. You by the fence! Go back or you die! I lik stvarno odlazi nazad, Fuck off, we're gonna shoot you. Gnjuri, brate. Gnjuram sve vreme, brate. Minut, log out now. Ne. Gnjuri. Gnjuraj se sa! Fuck off. Ovo je najluđe zezanje koje smo imali do sad, brate. Pazi kad je lik pritrčavao našoj zgradi pored ograde, ja mu kažem ti pored ograde, pali, inače ćeš umreti, vidiš Baja se okreće i odlazi, brate. Baja se okrenuo i zapalio, brate, ovo je ludilo, brate. Evo ga preletao pored nas. Evo smo dobranac! Brate! Snimio sam ovo, No laži. U vazduhu je eksplodirao, jebote, naleteo na podobranca i eksplodirao. Brate, dobijem nagon da se razzerim, brate, u side channelu. Stop shooting, I'm afraid. Napiši come out, wherever you are. Warriors, come out to play, Znači me na direktu, kad bude ušao na dvojku. Warriors, come up to play. Bože, gospod.
Čija je ovo zvijezda? Bože. Sahrani samog sebe. Možda ćemo teti još nešto da uzmemo se radi. Nećemo. Pa ne znam, ili ima nešto da se uzme? Počeo smo zapravo heroje. Da, pao ti u jednu glavu. Herojska smrtnova, šta? Heliš, gde je? Da li će da sleti, brate, tu? Ju, ide u nas, ide u zgradu! Joooo! Si preživao? Da, brate. Dobro je, jasno. To neka budala, brate. Nije se valjda ono i Egyptovo, brate, prije nego se dotaklo. Brate, mili. Ovo, brate, šta sad ovo gori, brate? Brate, ti izvaljuješ samo da ova zgrada privlači avioni i helikoptere. Tipa sa jedne strane nam, brate, ono, tipa zakucan avion, s druge strane helikopteri. What the fuck? Brate, ovo gori. Kuća gori. Bože, ne kućiš da se smiješ ozbiljno. Gde, brate, gori potrebu kući? Brate, kuća gori do... Jebote, ona do pola gori, brate. Kaj je ono ti stoji? Si ozbiljan? Ozbiljno, brate. Brate, gori kuća. Ja ti kažem, gori kuća. Ti ne vidiš to? Kuća gori. Jebote. Kuća gori, brate, kuća, brate. Ajmo izlazimo. Ne znam da će me ono, brate, se zapalim, izgorim je. Može se izgori ovo? Ne, Brate, gori sve, ja ne vidim ništa normalno, znači ono, tipa, znaš kako kad si u plamenu? Pa nije tako baš. Brate, Kod mene je samo tebi bilo. nije, kod mene je, znači, plamenovi, u sobi, evo, šta bi? Je! Da puce kuće, brate, zapaljena, brate, neko trip. Brate, gori, brate, kuća, ti nisi normalan, majke, ne znam kako ne vidiš. Možda neki bug, zaposli onaj avion i helikopter, kuća gori. Brate, evo, ja gledam kod mene. Nikakvu vatru ne vidim. Ja vidim tebi gljuriš u vatri, je. Si ozbiljan? Pa... Ovo je zadnji deo kuće ne gori. Ali ovaj prednji je ono, plamen, stepenište, brate, u plamenu. Kod mene i hodaš u metru, u vrata, brate. Ja sam ispred vrata, brate. Ti se nešto zabavio. I gori, brate. Brate, nevjerovatno, znači polovina kuće gori. Evo ovdje gdje sam, prilike tu ne gori, ali to je to, granica je Ja tu. ne znam gde si ti, brate. Evo, Ispred vrata sam stan. čujem helikopter. Hoće on da se zakuca, brate, oni hoće srše kuću. Brate, kuća gori je. Ja ističem. Gdje da vidim kuću? Evo, prestalo je da gori, brate. Od tebe, brate. To helikopter eksplodira, evo sad sam vidio, brate. Pa da, brate, i gori i dalje. Sad sam upravo gledao olupinu helikoptera i ona bam, kao eksplodira. Ništa neće biti skuće. Širi se sad i kao ovom delu, brate. To je nije to vetar, brate, nosio dim na razne strane. Ti ne shvataš, brate, ne kapiraš me šta pričam, brate. Vatra, stojim u vatri. Ne vidim li ono, tipa, vidim teksturu kroz vatru, znaš. Znači ono, ramovi, brate, prozore i vrata su ono, tipa, znaš, naranđaste svetlo. Mene, znači, ne znam. Ja ne znam da li ovaj plamen vide, brate, i ostali igrači, pa možda neće da uđe zbog toga.
Ajde bre, ili izgori ili prestani, jebote, ne vidim ništa. Ja se, brate, pečem na tukoj vatri. Zapravo da ti koji nije, brate. Mene nema vatre više uopšte. Prilike kod tebe. Skoro. Šta čuješ? Jel, baba, jel gori vatra? A? Da. Brate, nama je naravno stekrem, brate, koji sam kućio ono MB, brate, mi ili neki disk, ono, kao sa kaminom, brate. A gori iz helikoptera ispred, udari u zgradu. Pada u celu zgradu. Čuje se Heliš. Pa ne znam. U Heliš jebate. Ne može se splupa u nas, brate. Uđi se u onaj ugao tamo, ja ću to. Mene ladno krvarim, brate, mili. Ladno krvarim. Brate, da znaš da krvarim. Ako ništa drugo, prestalo je da mi gori, brate, sve. Gori ispred zgrade, brate. Ne, nije. Ja. Če više da izgori više.